Sa turanga sa kachigo kina walwal sa kana turanga na presidente. Beke muni sa kana commander in chief ni mate bolbichi. Ni liu sa kana bunolo man sa kobiti. No muni bano sa kay kumbuna bisa na turana bunu baluti kamba. Na busa vitu. Na buno ba turanga saka na buno ba dirlo loma. Na buno ambulumbulo saka na buno ba turanga saka rutu. Dosa kana kumunanga o mai tumbera saka chuga matamuni. Waten dosa kana isebu. Zambe saka chuga mai na nomunile ni matebalu ni biti. Santa mesa ka chugo na kena liu. Ndabe telebu irsa on turang na tibota. Sa mesa tal chunga ma ni liu sa ni lolako. Ni mate timi. Ni mate bolbiti. Melingra sa kana itabi na buno sa kachama. Isen moli. Irsa on turang na timoka. Sa tambe sa tal chunga mai ro nomuni turang ni balu. Wir sa kana nomuni daw ni baka dimbi balu. Kir sa kana soti anganga. Ne lingni waw ni nomuni mate ba. Lewana sa kachugo na mate tim ni mate bolibiti. Na ngito sa kana rugby mai bala tak sa kay chabani. Sota ni mate balu burbur. Sa zambe sa kachuga ina buno ikupuna virsa na on turana bunu balu tikam. Indon rabuno sa kay burbu sanga virsa na marambala rok tindiketi na turanga na bunu balu. Sa zambe sa katal chuga na bunu ina matintu belomani. Yokani nganga na tobata. Kemami marau kemami buka binaka. Ni kemami mai stop kemuni sa kana matakan dendai. Kemami ndoka sa kachuga. Na itatau saka waka turanga ai itatau saka chuko ni mata timi ena bunua ena singlip saka ndenda sa mengere butsa kana itu ni mami tatau wana kalau melo malangi na mata saka ndendai kimim sa tambur sa wana kalau sa ni mami tabi sa tala mi kem mai tatau na ki kemami be kimuni saka na lulu ni bunolo man sangobit. Imisangan rama saka na nomuni bosa di bibak kalong ataki. Kena nomuni. Wan dunia saka. Me lako saka juga na nomuni matiti menanggang. Nila lako sanggo. Kim do basa chu na katuku na kero timodi kena wase ro tikene cingkelima. Ngumu to sa rumo bortigi gumo binakan matin kelu. Na tamatan do daga saka na kay mando kina. Me wase bondo ni babundi. Misalkan rama saka chugo no muni bibak kalung attack muni sila saka chugo menanggaga. Baka kana saka chugo na kurun timu din sila benang. Ni boso bak kalung attack man. Sambal mulam saka chugo na boso ni kamunanga padahal kini sibsib. Sabat biri baka turang saka chugo. Ikimuni saka na turang na president na commander in chief. Ikumbuna urusan ngon turang bunu bol tikamba. Ina no muni buno saka na busa vitu. Ane anu baka turang itu. Kena muriatu ni. Umay di ko masatwa kamna. Kamna nga na itatau turang. Kamna nga ibola kamna hindi. Kamna ni biukan. Kamna nga ila mga turang at saka may nalaman ng tumatuwan. Di natutuwa na naman yung biti. May beke mo niya naman turang kinaliw. Kim niya na turniwal, na pwedeng niwal. Kim niya na lingwaw. Ruwal gangan ng tebal ni biti. Kamna nga ila mga turang at saka naititiliw na namatay ito naman yung biti. Turang tansya may naman ni dalawa turang ang may tapong kalasasyon ng tanikuan.
Nā ngai rāmu tuka nā nua matentu kei nolutu. E nā nua e kumuna wano turang udwal. Turang tui kama. E burmasanga wana marambale kutu kete turang udwal. E nā matentu ngā ngā vila manitawat. Sa may dingomi tiyo na kamunangan dito tawa turangan ng pamulmuli. Ayaw na kamang doon. Nabalew na may baturataiki. Nabalew na may numi. Nabalew na mumutua may kamuni na daro. Leo ni nung totoo matitimiganga. Matibalibiti. Ito ko man kamunangan ng pamulmuli na kalawin kilagi. So mumay na kinabay ba kalawataiki. Ni kalungatan siya na yung team ni Matay Walibiti. Sa Walibanua, sa Waliway. Ni Mola siya ko na Wadeo. Sa namurikam niya siya ko na mas kaya na wano yung ibinagan na Walibiti. Nung muna siya nakakanda bakalo siya na bicho na kulamana. Hey! Gina! As your President and Commander-in-Chief, I welcome you to the newly renovated State House Conservatory. Ikamuni na sangay matay na muli ng may walaw. Doon na watun lang makaw ang doon kiliw. Sa pupunta na kinakaw. Sa po nga may kasura na sa kambaso. Tangan doon sa ako. Sangay pabutay kinang doon tulong ipal. Ikamuni na matay ni matitim ni Matival. So we are creating history this morning. I welcome you as you come to present your traditional i'Tatau in the same manner that I've always done for those who have come before you. For your information, alam niyo na mga sauti. Sa harto liw may ito na team ni Rua, ito matag team sa harto ng Australia. Ang gamurman sa moniti, to na to kamundo, to na flying Fijians. I think, it is only proper that at this stage I congratulate all of you players for making the cut and being selected in the RFMF rugby team to defend the title which you won some 4 years ago. Sa Lindetok, I didn't get a chance to congratulate you when you won the title for the first time, and we created history then. So I have no doubt, and I have every confidence, like the rest of the nation, that you will successfully defend your title this time around. Sabi sa na gito rabi ng ko, kay mamin ng gasi, iliw, and kinapos sa papalang na amateur. Today rugby is very professional, so you are members of a very elite and professional team. I was very impressed with your performance when you won the patatuni ni when you nga mo nilibis sumtek. And then, sa hindi na nabos ni Volta, sa roon kalo ni Bunya naka, turang total, kimo ni alis-alis ni confront. But God does work in many ways. So we went in as a replacement team and we won the tournament. Ayaw ginto. Now this time around, we're going back to defend the title. So more reason why we should try our best. I acknowledge and thank you for your sacrifice. You have become part of a team, a winning team, a team that's going to represent our beloved country in a world competition. And I know and also understand that being selected when you to represent Fiji
and RFMF for that matter, is not easy. You are expected to perform because your coaches, your colleagues, your families, your friends, and the nation will be watching you. Handina na wasa ni Oltambu, lebura kadivi, le vidanga sanindintaki. Many will be called, but you are the chosen ones. I mentioned this to the previous teams that had come. So well done and congratulations. And at this stage, I think it's also prudent that I remind you, you're not alone. When you know that you're going to walk down the viti, nada mativalu, sa muri kemni chuna wani nibnaka, atake na masu ni onoviti, namuni ubale, na namuni viklai, atake na le viti raramba, sino kinto tolang viti. At this stage, let me offer you some fatherly advice. And I see some young men here, some grandfatherly advice. Because I feel very old when I look at you young players of today. You should look after one another. You should listen to your coaches. You are not only soldiers and sailors representing RFMF and the team, but you are going away as ambassadors for our lovely country. And there's a lot of expectations from our people. When you win, be humble about it. When you lose, be a good sportsman. Accept defeat gracefully. At this stage now, please allow me to talk to you about my other hat. Nunguchungo, as the president, I wear a number of hats. Ndongo, I champion the fight against the NCDs. You all know about NCDs. Namati Suriti. I would like to remind you, when I was in Labuleu, wangole chuna matintu na bayambaki, peranggarai yuri na tayo mati. Lawa aron ni wangole may bikintu, meron ni itawatan to raraning gitu binak, muni bukay na muni babaraw, muni laing gitu. So let's stay healthy. Was it anyone who to Ngasive Kimnina the role? My capacity as a former military commander, and I'd like to remind you once again that you and I, as soldiers or RFMF, as sailors, we are expected to remain fit at all times. So choose ni ngaron na kanya so that we will maintain the status and the reputation of RFMF as a force that we can all be proud of. I'd like to thank at this stage the coaches and the officials na kinabarutay kinatutumata timo ni sa nangolani. Nawaliw na sanga namuni pagkukuyangan si bisinga. It's not easy. Nakatalaga magwandata kanapaminak ni bilutaki rinanum ni leo ni bubali. Sometimes you tend to forget about the families. It's very important. Isa halimibali tumbulunag tanitnani. So we'd like to thank and acknowledge your families and your friends, and also your sponsors. I'm not too sure whether we have any
major sponsors for this trip or not, but we'd like to thank them too. It is an honor and privilege to once again accept your iTatau today and to convey to you the thanks of the nation. Be assured that our prayers and our thoughts go with you, and as I've said, may God bless you all, your families, and our beloved nation, and may God bless RFMF. Thank you.